Ndizera ko mumeze neza cyane mwese abamaze gukora subscribe kuri Today 250 cyangwa Today 250. Nawe utarayikora, uyu niwo mwanya mwiza. Umuyobozi muri Ferwafa uherutse gukora ubukwe yatawe muri yombi ashinjwa gufata ku ngufu umwe mu ba Miss. Umuyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umupira w'u Rwanda Ferwafa ariwe Habimana Hussein amaze igihe ari mu maboko y'ubutabera akurikiranyweho gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato umwe muri ba Miss bahataniye ikamba rya Miss Rwanda 2020. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ariwe Marie Michel Umuhoza yemeje aya makuru, avuga ko uyu mugabo akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse na dosiye ye ngo bamaze kuyishyikiriza ubushinjacyaha. Amakuru agera kuri Today 250 avuga ko Hussein yashutse umukobwa umwe mu bakobwa bahataniraga ikamba rya Miss Rwanda mu mwaka wa 2020 akajya amusaba ko bahura, undi akamwizeza ko azamufasha kwegukana iri kamba. Nyuma nyine biza kurangira anamukoresheje imibonano mpuzabitsina ku gahato. Iki cyaha uyu mugabo akurikiranyweho gihanwa n'ingingo y'196 mu mategeko ahana ibyaha y'u Rwanda. Ikaba rivuga ko umuntu wese ukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, umuntu ufite byibura imyaka 18, ahanishwa igihano kitarenze imyaka 5 kugeza ku myaka 7. Mu mpera z'umwaka ushize, mu mpera za 2019 mu kwezi k'Ukuboza, nibwo uyu Habimana Hussein yakoze ubukwe bw'agatangaza na Miss Shimwa Guelta. We ni mu ba Miss wegukanye ikamba rya Miss Heritage muri 2017. Ngayo nguko uko ibyo uyu muyobozi byifashe.